Mohlahli wa Bafana Hugo Broos o re o tshwenyegile ka ge a sa humane thekgo e maleba bjalo ka mohlahli wa sehlopha sa naga. Broos o tsene mo dieteng tša Molefi Ntseki mo mathomong a kgwedi ya Mei. Mo dibekeng tše mmalwa tša go feta, Broos ga se a dumelelwe go tsena ka lepatlelong la Orlando le bathuši ba gagwe go yo lebelela papadi magareng ga Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns. Gabjale Broos o re o lekile ka gohle efela ga a kgone go humana moralo ka gare wa Pirates Goodman Mosele yo e lego karolo ya sehlopha. Yesterday I was a frustrated coach because I'm getting the feeling a little bit that some people here in this country don't want that Bafana becomes a successful team. Go sa le bjalo Broos o re o gapeletšega go se akaretše moralo ka pele Thabiso Kutumela wa Sundowns ka ge a humane moento wa COVID-19 maabane. If you get a vaccination, you can have symptoms. So it's possible that today or tomorrow Thabiso had a symptom, flu, a symptom, fever, cough, whatever. So I can't take him with me to Ethiopia. Papadi ya pele kgahlanong le Ethiopia ke ya tseleng pele Bafana ba raloka papadi ya selegae ka Labobedi. Mokgatlo wa SAFA le kgoro ya tša maphelo ba tlo swara kopano ya boraditaba ka Labohlano go phatlalatša taba ya gore papadi ye e tlo ralokwa go na le balatedi ka lepatlelong. We've missed them. I mean, it's been 18 months playing, behind closed doors, not seeing them. It felt like a friendly game, so just knowing that, they could be back soon, it's all the guys are excited. Bafana ba leba ka Ethiopia ka Labone ka sefofane sa private gomme ba tlo boela mo nageng ka Mokibelo morago ga papadi go thoma go itukišeletša papadi ya ka Labobedi. Sfeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Soweto.